Amani iwe kwenu. Karibu katika somo la leo. Leo Mungu anatupa siri mbili kubwa za maisha ya kiroho: utamu wa neno lake na unyenyekevu. Katika kitabu cha Ezekieli na Zaburi, Mungu anamwambia nabii ale gambo la chuo, yaani alimeze neno la Mungu na kulilaza moyoni mwake. Ezekieli anapolitafuna analikuta ni tamu kama asali. Neno la Mungu si mzigo, bali ni chakula cha roho zetu kinachotupa uzima na mwongozo. Lakini tutawezaje kulitambua utamu huo? Injili ya Mathayo inatupa jibu. Yesu anasema, ili tuwe wakubwa katika ufalme wa mbinguni, lazima tujinyenyekeze na kuwa kama watoto wadogo. Watoto hawana kiburi, hawana chuki, na wako tayari kufundishwa. Moyo mnyenyekevu ndio unaweza kulipokea neno la Mungu na kulionja likiwa tamu. Leo jitoe na kulisoma na kulitafakari neno la Mungu, na uishi kwa unyenyekevu na upendo kwa kila mtu unayekutana naye. Tutakutana tena kesho. Mungu akubariki sana. Amin.